Sibona umzane kusasa kasekho ebandleni. Ubanjwe yini? Wasithaka. Iwathaka lethi umbuso useza. Yena bekafundisiwe ukuthi usembusweni, umbuso ukhona. Kodwa alifike washaya lenze njani? Limsuse. Naye agcina sathini? Athi hayi umbuso useza. Nambona Satan usebenza kanjani bazalwane? Lento oyiyona Satan yakukhipha kiyo, akususe. Funda mzalwane, bese kuvesi banzi mzalwane sifethu. Yes, qhubeka mzalwane. Bathi kuye ngokuba akakho osiqashileyo wathi kubo hambani naye niye esivinini. Bathi ngabantu la ngaphandle thina siya esihogweni njengoba akekho ofikile kithi kuzoshumayela. Uyayibona indaba? Noma bangakusho lokho bahlale lapha ngaphandle kodwa wena uthindeke ushayeke wena ukuthi angifikanga kulabantu ngibatshele ukuthi benze njani. Baphenduke. Awufikanga. Kuyakushaya lo. Ngobani nje bazalwane phakathi wenu abangabone abantu abaningi bendlula esitradini every minute. Wora umuntu umbona kanye ngenyanga endlula la stradini. Kwenzakalani mzalwane ngala uhlala ngakhona? Abekho abantu. Kondlula abantu abangaki ngeminute la emgwaqweni. Wenzani uma ubona bendlula? Uthi kulungile endlulani niyelana yakhona. Nobuye nihambe masashoni langa nibuyele emgodini yenu la nilala khona. Kufanele sisebenzeni ke bazalwane. Njengobani njengoJesu wasebenza. Walishumayela ivangeli, aphuma, ahamba yoma emgwaqweni, ku marketplace, ayofuna abantu endaweni zabo. Abatshele ukuthi ozana ezilini sami, nizokwenza njani, nizosebenza. Kodwa nizoniholela emva kwalokho. Qhubeka mzalwane. Kepha selishonile unesivini wathi enduleni yakhe biza izisebenzi uzikhokhele imali yazo uqale ngezokugcina ugcine ngezokuqala. Sokufika isikhathi sokuhola ke bazalwane. Shonile la. Akekho umuntu bona nje le system yokusebenza le ukuthi enye system. Amen bazalwane. Kuna abantu abangena ekuseni ngobani ngo3. Khona abantu abangena ngobani ngo6 nango9. Kukhona abantu abangena ngo11. Kukhona abangene sokusele 1 hour ukuthi kwenze njani luphele usuku. Amen bazalwane. Bangene ngani ngezikhathi esinjani ezahlukene. Lokho kusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthini? Ngabe kusho ilanga vele ilanga leli lasekuseni liyosho nentambama. Ngabe kusho lokho? Amen bazalwane. Ngokuya kwale parable akusho lokho. Ukuthi ngoba kusile and then seliyashona ilanga and then sokuphelile. Lesikhathi kusukela ekuseni kuze koshona ilanga lisho isikhathi bazalwane sokuphila kwethu emhlabeni. Sisonke bazalwane. Lisho isikhathi sonke esisiphilayo sebafa abanye bayazalwa abanye kuyaqhubeka. Amen bazalwane. Kanjalo ke nabantu ekholweni bakholwa abokuqala kusesekuseni basakholwa nasemini nantambama futhi benza njani? Bayakholwa. Ngicela ungilungisele mzala naku sengiphuma impela la. Sorry mkhulu. So iparable isho ikhuluma ngalento kodwa lento ibe imina enye into. So ilanga la isho isikhathi sethu sokuphila, isikhathi sethu sokuphela komhlaba. Sezwana bazalwane. Isikhathi sami sokuqala komhlaba nani nokuphela kwani komhlaba. Isho lokho.
That is why labantu basebenza ngekhathi ezahlukene kodwa mase kuyoholwa lapha bahola ini iholo elilodwa uzoza wena masiya qhubeka mzalwane. Kuthe befika abehora leshumi nanye kwaba yilowo nalowo wamukela uDanari. Uyabona bonke labantu bathembiswe into eyodwa la ubani uDanari. Sezwana bazalwane. Uyedwa abababili uyedwa. Funda futhi mzalwane khona lapho. Ito Danariyo noma uDanariyo. Uyabona? Uyi-one. Uqale ekuseni ukusebenza nalo ofike emuva uzothola the same iholo liyafana iholo. Kodwa ikhathi zahlukene ikhathi. Bongenza njani namzalwane? Nangu lo osebenza ngani awe egcineni uthola yona le mali wena oyitholile usebenza kusukela ekuseni. Bongenza njani? Bozocomplain ngithi. Ukuthi mina bokufanele ngithole more than yena. Ngoba yena ucela ukuqala manje. Kusho ukuthini lokho? Kukhona abantu okudala bakholwa xa ivangeli lisashunyayela. Ngamanye amagama uNkulunkulu usebenze ngoIsrael. Kwazongena abanjani abezizwe egcineni. Usebenze ngoIsrael isikhathi esiningi wabuya futhi wazosebenza nangani nangabezizwe through ivangeli. Amen bazalwane. Besathi kamaJuda ngoba nina nifika manje ukukholweni andideserve ukuthola lezi zinto lezi. Insindiso eyi-one bazalwane. Noma ngabe una 100 years wayithola. Wathola ini insindiso. Nalo ozophenduka namhlanje naye uthole ini insindiso. Ni siyalingana. Siyafana. Kungako ke manje lelanga isho isikhathi sokuphila. Until azabuye ubani uChrist. Sonke bazalwane. Kusho ukuthi i-reward esiyoyithola sonke makabuye uChrist iyi-one. Ngeke uthola okunye nami ngithola okunye. So uthola into eyi-one. uDanariyo loyo usho ini iholo elilinganayo akho likhulu akho lincane. Sisonke bazalwane. Sikhuluma la ngani la umfanekiso. AmaJuda ayapostile amaJuda. Uma ungafunda incwadi kaMaroma 1:16 uzobona ukuthi amaJuda ayibona vele abantu abafika eqala kuphi ekukholweni. Kodwa masibuya ngokudila kaNkulunkulu, uNkulunkulu udile ngoIsrael. Ibandla lingekho. Ischeme of redemption singakabi khona. So ukusebenza kwaNkulunkulu ngoIsrael nokusebenza kukaKristu esefikile kuyafana sonke besilwela igoli eyi-one. Amen bazalwane. Besilela ini igoli eyi-one. So le parable le mayithi ilanga isho isikhathi sokuphila. Yabona bazalwane. Isho sisezofa. Sisebenzile. Sisezofa njani bazalwane? Sisebenzile. Noma ngabe ke mhlambe sesifile. Akusho ukuthi bokufanele sife sesiholile. No. Isikhathi sokuhola siyi-one siyeza bazalwane. Fona mzalwane. Sekuza abokuqala bathi bazokwamukela ukukhulu. Kepha nabo bamukela uDanari nabanye. Ithemba bazalwane esinalo lihlukile. Nginethemba lami nawe unethemba lakho. Ahlukanga ithemba. Sonke sinethemba eliyi-one ukuthi ngelinye ilanga sizokwenza njani bazalwane? Sizongena ezulwini. Amen. Sinalo lelo themba lelo. uDanari umelana nithemba futhi. Amen. Sizongena ngobazalwane uma unganalo ithemba dlala ke. Vela unalo ithemba. Kodwa ekugcineni uzophaphama kuphi? Esihogweni. Amen. Uzophaphama kuphi? Ngoba uyadlala. Uma ungashumayela ivangeli mzalwane uzophaphama kuphi? Uma uthi awunasikhathi sokushumayela ivangeli sokuhleliwe ukuthi
ngalesi sikhathi ngaleli langa siyaphuma soshumayela endaweni ethile awubonakali wena uyadlala mzalwane asifuna ukukutshela today ukuthi uyadlala you are playing into ezele ebandleni awuyazi because ebandleni kuyasetshenzwa ebandleni kuyashunyayelwa ebandleni amen uJesu washumayela umnikazi webandla wenza njani washumayela kuze kuba khona abantu kuphi ebandleni simbona abazalwane agudlulwana afuna abantu abenza njani abadobayo amen eyedwa afuna abantu abanjani abakhuthele uJesu akamfuni umuntu ovila phansi ufuna abantu abanjani abakhuthele phela umuntu odobayo ukhuthele lo muntu uyambona ukuthi la uze ngenhloso la lo muntu ngokuthi enze njani azodoba inhlanzi ahamba enze njani ayothengisa badla abantwana bakhe ulele ke awusebenza uyabona ukuthi uJesu ufuna umuntu onjani osebenzayo akalifuni ivili uJesu that's why lebandla lingakhula mangabe singahlela ukuthi ngelanga elithile sizobe sishumayela kuphi sonke sibe lapha lingakhula lebandla ukubonisa ukuthi asenze ibazalwane asivi lapho uJesu wavuka kuphi ekuseni wenza njani waphuma kuyofuna abantu waphuma kuyoshumayela ukuthi abantu benze njani baye esivinini benze njani bayosebenza thina sesibandleni sasebenza thina sasebenza makungasebenzi thina ubani ozosebenza esivinini ubani ozosebenza ebandleni makungasebenzi thina bazalwane asingabi ibandla elingazi ukuthi lenzani masingabi lelo bandla lelo umnikazi webandla bekazi ukuthi wenzani amen wafuna abapostoli olwandle wathola izelamani waphinde futhi wandlula uthola ezinye izelamani azithola kuphi emsebenzini wazo athi shiyani phansi amanethi wenu ningilandele benze njani bashiya amanethi benza njani balandela ubani uJesu ngoba ushilo umzalwane wathi izwi lakhe nemzweni makafundisa izwi lakhe linjani liyinkemba makakhuluma kuyenzeka thina siphethe iBhayibheli izwi lakhe but asilisebenzisi ngendlela efanele ukuthi umuntu masemfundela alendoza afunde ezwe athathe decision umuntu sisonke bazalwane bona labantu abathola bedoba ubabonile ukuthi bakhuthele uyabathuma uthambani nenze izizwe zonke abafundi wena uyasuka uyenza abantu iweseli uweke lo awonto awulaleli agcwele kanjalo lamahlelo langaphandle kodwa la sikhuluma ngayo bazana ngebandla ngoba okuningi okube okusabekayo kusuka kuphi ebandleni igemegeme zonke ezimbi ngendlela ezimasikizi ngendlela emangazakho zisuka kuphi ebandleni angithishile uPaul uthi ekuhambeni kwami kuzovela abanjani abaprofeti bamanga bazofika bahunge bakhohlise ibandla awufundile ke uyabona nje mangabe awufundi la eBhayibhelini ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi ube nathi kuyabalwa sezona bazalwane ukuthi ube nathi la mhlambe next meeting uzobe ungekho uzobe ungasekho because awenzini awufundi wena ulandela ubani umuntu mina ungangilandeli ungalinga uzongilandela ngoba nami ukhona ngimlandelako asilandele lo oyiwani ofanele enze njani alandelwe waye ulandela mina wena uyabona uyadlala ngiyakulibazisa amen ene uyalibaziseka sanibonani bazalwane sesekhona nawe uzomfanekiso uJesu uma athola lamadoda adobayo uthi ngilandeleni madoda
mina ngizonenza ini abadobi babantu ngoba indaba ilapha ya esivinini bazalwane ilapha indaba kufuneka abasebenzi lapha ya so if awuvuki awuhambi uyofuna abantu bokusebenza lapha ngeke kube namuntu lapha ya yiyo ke into yaphazamisa uJesu le amen mawashumayela ivangeli ufuze bani ngoba uJesu bekakhuthele uJesu nimbonile musa usebenze the whole day athi alanda abantu ukuthi bayosebenza kuphi ezivinini wenzani wena mzalwane wenzani mawuphethe washing uthi uphethe into zokufaka ezulwini nawe umtshele ubaba kwakho umtshele ukuthi baba no so ngibeka kakhulu kulo msebenzi wakho so ngibeka kakhulu mangafa mina ngizothini uNkulunkulu amen khuluma ungathuli because kunomsebenzi obekelwe wona oyithemba lakho lokuthi ungena kuphi ezulwini ngeke ungene ngokuthi boshadile mntakababa ngeke umshado wakho uphi bangobeza wala emhlabeni wakho umshado wala emhlabeni manje wena ubambelele emshadweni as if impela ubambelele kubani kuNkulunkulu yes iBhayibheli lithi bambelele emshadweni but now ukhohle ukusebenza lokhu kusebenza ikona okuzokufaka kuphi ezulwini amen bathandekayo kokuphi nje lapho kuphuma khona ubaba nomama ushumayela kokangaki bangobeza kuphuma ubaba ekhaya nomama benze njani bayoshumayela kuthiwa hamba angithi awunamsebenzi wena kusho njalo awunamsebenzi wena mina ngiyapheka la ngiyawaza mina yabona bosister ningasikhohlisi kanjalo uzofa kusasa kubuzo ukuthi wenzeni amen kuzobuzwa wenzeni yini bokade utshelwe yona ukuthi uyenzile na sanibonani abazalwane mhlawumbe angisekho phela sengisele ngedwa la chubeka mzalwane kepha sibamukela bakhonona ngomninifu bakhonona abazalwane ngoba bona bebafuna udanariyo kuphela lo abathenjiswe wona chubeka bathi laba abokugcina basebenze ihora linye uyezwa ke amaJuda ngithi wona angene kuqala kuphi ebandleni athi abezizwe bafike bani awo bakhona yabona sebathola izinto isethembiso sokuphila kuphakade nabo sebalithola nje ithemba ngempela kuthiwa yithemba noma basebenze 1 hour akuhambi kanjalo enkosini bazalwane sezwana bazalwane angithi ngishilo ukuthi ilendoza ilanga leli limela ini impilo yonke esiphilako kuphi emhlabeni abanye bazofa bahambe kuvela abanye kanjalo angithi ayikabuyi inkosi kulokwenzeka lokho but there is a day bazalwane lapho sothola khona sonke ini umkhomelo so bani ozobe sinika lo mkhamelo yiyi inkosi esisebenzelayo amen dlala ke wena ngiloku udonsa abantu bathi hey hamba wena uphume la kongobese ngoba kongobese basoba amen bazalwane wenze njani na wena uphume amen uthi mawuceda ukuphuma ufe unani unenzondo amen ungobese mhlambe mangabe kunento errong ayenzayo aphenduke ngalelo langa before afa aphenduke impela wena wafa unjani unenzondo hayi iBhayibheli lishilo ukuthi uNkulunkulu isono usilandela kuze kube kuphi kuze kube phezulu kwethuna enze sure ukuthi ngempela uhlulekile uze wafa impela ungazange wenze njani uphenduke angithi ke sesiyocomplain abazalwane
hayi angani nami bengikhona musi nami kodwa soya complain angithi kodwa wongekho bokhona ungekho ushilo umzala ukuthi khona abantu abakholwa abantu abakholwa bokhona unjani ungekho la kufuneka umsebenzi bazalwane kufuneka ukusebenza la into yenza ukuthi umuntu abe khona la ukusebenza mawungasebenza ukho that is why ibandla noma lingaba ngaka bazalwane but ngeke umangale kusasa mase kusele 7 yabantu where are the rest they've gone amen bese ithi iBhayibheli futhi is because bokungasibona abakithi amen bazalwane singakwenzi lokho bazalwane njengoba sila asambe nisosebenza umsebenzi lo msebenzi awunikezanga obaba kuphela kodwa unikeze ini ibaba ushilo umzalwane wathi unezelwe ebandleni unezelwe ukuthi uzowenzani uzosebenza so awusebenzi mzalwane cabanga ukuthi ithe ukuphila phakathi uzokuthola never qhubeka mzalwane ubalinganise nathi esithwalile ubunzima nesifudumezi semini yabo ba complain qhubeka mzalwane waphendula wathi komunye wabo umngane angikoni kanti asivumelananga ordinary na ena ubanikile angithi manje sebakhala ngokuthi why usinika ngokufanayo nomuntu osebenza i-hour elincane wamholela imali efana neyakhe seyilapho le yakubonisa lapho ukuthi umuntu unomono umuntu akasigcina akazi ukuthi number 1 i-contract akayazi ukuthi beyithini i-contract why ufuna kuninga nje contractini ulento ubhale lokho uvumelane nalokho and i-contract yasebenza bazalwane amen so funa sibe careful bazalwane sisebandleni la kufuneka sisebenze njengobani njengemasa yethu uJesu qhubeka thatha okwakho uhambe kepha ngiyathanda ukunika lokugcina njengawe yo thatha kwakwenza njani wow nalo ngizomnikeza unjani akulingene yena wena thatha lokwakho ngoba sowenza i-dialogue manje sowenza ukuphikisana la ekubeni contracting na njalo yayibona indaba kusho ukuthi ufuna lokho okungavunyelwananga ngako ukuthi ukuthole wena ufuna wona kusho ukuthi labo ukufuna bathola udanariyo wena uthole mhlamba abaningi odanariyo kanjalo unomona ibonisa abazalwane abanomona abazalwane abanejealous abazalwane abanganeliseki amen bazalwane amen qhubeka angivunyelwe ukwenza engikuthandayo ngokungokwami na kumbe iso lakho libi ukuba mina ngimuhle na ya vele phela mangabe kushothi sokhuluma ngento okungavunyelwananga ngawo kushothi iso lakho linjani mzalwane awusenaliso right yabona indaba so wenza manje lo muntu lo ungazi ukuthi uyena wrong kanti no lo muntu lo right just wena manje so uneso linjani i-situation bazalwane eyenzakalako kubazalwane amen abantu abaningi uzalwane Sabelo bahambile ebandleni ngoba baneso elibi kubazalwane abakhona kuphi ebandleni baneso linjani bazalwane elibi because sokuvuka umona amen sokuvuke ukuphatha lo muntu ufuna ukuphatha umthetho wakhe lo ubona ungathi umvimbile wamgobela ufuna ukuphatha umthetho wakhe wena wenze njani ubona ungathi umvimbile kanti inkosi yami awazazeli lutho nawe nje uchuba umsebenzi wakho but yena abuke ungazi ukuthi wena sowenze njani that is why kathi umzalwane uSifiso
sometimes asivumelani, not because lo msebenzi awubonakala ukuthi kufanele wenziwe kodwa asivumelani because omunye sowunani sowunomona sowuneswe libi kuwe, hayi ngomsebenzi kuwe. Manje uma aneso libi akasakwazi ukusebenza lo msebenzi ngendlela erayo, sobhekane nawe ngco. So bathi ushona isigodo la, ushona wenza njani ula, ngoba unani unenhliziyo enjani, unelihlo elinjani elibi. Qhubeka mzala. Kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala, nabokuqala babe Yajika inkulumo manje. Abokugcina bawa njani? Ayisathi manje abokugcina, abokuqala, abokugcina. Ithi kuyoba njani mzala? Ithi uyabona ukuthi sekuyinto in future manje, not into eyenzeka manje. Funda mzalwane understand abazalwane. kanjalo abokugcina bayakuba ngabokuqala. Bayokuba yezwa manje. Hayi ukuthi abokugcina abokuqala abanjani abokugcina. Sekuyinto manje ezayo. That is why ke fanele understand the parable ukuthi shukuthini. Amen. Matthew 16 verse 27. Angithi sesifikile verse 16. Ukuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelesu zayo, khona-ke iyakuvuza ilo nalowo ngesenzo sakhe. Yezwa mzalwane. Angeke uvuzwe ngesenzo somunye umuntu. Iphinde mzalwane. Ukuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo. Ithi iBhayibheli indodana yomuntu izokwenza njani? Iyokuza. Amen mzalwane. Iyokuza. Amen. Yenzeni mzalwane? Indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelesu zayo, khona-ke iyakuvuza ilo nalowo ngesenzo sakhe. Iyovuza ilo nalo ngani? Ngesenzo sakhe. Uyile yini koshumayela mzalwane naso ke isenzo sakho? Uyile yini koshumayela? Uma ngabe ugogo bangaka bogogo bashumayelile? Bangabe ubaba bangaka ubaba bashumayelile? Uma ngabe umama bangaka umama bashumayelile? Ngoba mhlambe nihlangana lapha yana kuyiboundary. Niyazi boundary? Kapogobhozo phela indaba. Yebona indaba. Yeah, bayibiza ukuthi boundary. Amen bazala. Usibani bani wenza kanjena uzwile yini? Udlala ngesikhathi mzalwane. Awenze umsebenzi wakho, akusimsebenzi wakho loyo. Loyo umsebenzi wakho omubi. Wonke umuntu uzovuzwa ngani bazalwane? Ngomsebenzi wakho. Uyabuya ke uJesu uzovuza yiloyo naloyo ngani? Ngokomsebenzi wakhe. Amen bathandekayo. Nami bengajabula ngithi ngiyolala ngibese ngisebenze kakhulu. Lokungangijabulisa lokho. Because ngiyazi ukuthi kufanele ngenze njani? Ngisebenze. Amen. Amen. Lo muntu ogobhoza naye le indaba lapha yana uyamshumayeza nivangeli. Ngoba dide umshumayeza ivangeli kuphelile lokho kugobhoza. Kuphelile phela sokhuluma ngenye indaba manje. Yeah. Kuphela kuthi inyanga. Semsho ukuthi ke bazalwane nesifundo benginikeza sona ilezo. Amen bathandekayo. Parable ukuthi us understand ama parables ukuthi asho ukuthini. Amen. Ukuthi asho ukuthini. Wenza kahle nje abazalwane ukuthi la sihlangene khona iparable enye ingene. La sihlangene khona enye parable yenze njani ingene. Maningi lama parables ala eBhayibhelini. And kufanele siwa explain wonke. Because
yiye waxoxa indaba yebandla. Sisonke bazalwane. So-ke siyojabula ke bazalwane ukuthi next time masibuya ngobese sithole isibalo la sesiphinde ke kathathu. Amen. 3 times. Angithi oyi-1 uhambe walanda abantu abathathu. Yeah. From now until that meeting. Yabona? Oyi-1 ulanda abantu abangaki? Uyasebenza mzala, awusebenzeli baba uNgobese, usebenzela bani? Umnini isivini. Ene uyena futhi ozokwenza njani? Akuholela, akunikeza iholo lakho ukuthi usebenzile. Mzala liswezi. Sisenkingeni bazana sibandla. Into esiyinakile la yipower. Power ukuthi nami ngifuna bangilalele nawe bakulalele kanjalo masixabana la ngiphume nabantu usale nababo. Yipower. Kusho khona ukuthi akusetshenzwe umsebenzi kaNkuluNkulu. Kuyaliwa. Sese sonke bazalwane sengisele ngedwa. Mangabe sengisele ngedwa ke ngcono ngihambe ke ngoba ngingedwa. Amen bathandekayo. Nizwile abo sister ne? Nizwile. Ubani uzobuya asinikeze umvuzo? Ngabe bokushiwe imali kwamampela? Bokungashiwo wona bazalwane angithi. Kodwa bokushiwo enye into. Ngiyabonga bazalwane.